ayo mashusho nagaragaza imwe mu nzu bivugwa ko yarashwe na drone zishobora kuba zaragize nazura rukomeye mwiraswa rya Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko operasiyo kurasa Willy Ngoma we yakorewe mu gicuku ntibyari byoroshye. Andakavu umwe wagerageje gusakaza amashusho yagaragaje ibi aho byumvikanaga muri ubu buryo. Aho avuga ko ari ibintu byari biteye ubwoba, yewe bigaragara ko byari byateguwe neza. Ubundi byagenze gute ngo Lieutenant Colonel Willy Ngoma araswe birangire yitavye Imana? Nivyo tugiye kurebera hamwe tubabwira uko byatangiye. Yari ya masaso nababwira ko bigoranye kuba umuntu yayasimbuka. Dutangira akantu ku kandi, ariko hari bamwe ku mbuga nkugurukana bumenyi batangaza ko Lieutenant Colonel Willy Ngoma yaba akiriho, dore ko nabo ku ruhande rw'M23 batarabitangaza. Hari amwe mu majwi numvisha agira ati: Ngoma makuru meze ute? Turaho natwe turakomeye kabisa. Nanjye ngona indi Ngiyo twazagiye mu kazi mu Rubaye. Abantu bose ibinyamakuru byasaze ngo majina wawe ngo ryakutse n'ukubeshya arahari masi. Arahari ni muzima. Kibazo abanyamakuru byose byanditse ngo Willy Ngoma. Me ariko n'ukubeshya niba bya binyamakuru bigize. Arahari kabisa na mu gitondo twaye turukumwe. Mu mwanya nuko ntabasha kumugeraho ngo mukwereka uko bimeze. Ariko ni muzima kabisa. Ni muzima. Uyu ni umwe mu basirikare ba M23 waganiraga na mugenzi we. Sawa rero natwe turi bazima iwacu nta ribi. Komera cyane. Gusa nta gitangaza gihari ko mu gisirikare umuntu yapfa bakanga kuvuga ibijyanye n'urupfu rwe. Hagati aho abitwa bazarendo cyangwa se aba VDP bo ibirori birakomeje. Hapa ni defense ya Kazinga deja tunakamata. Tuko na Fardc. Mbona hii ni defense ya Kazinga. Defense ya Kazinga mnasikia na operasyon barasikia. Hapa ni Kazinga. Naona Kazinga hapa tunakamata. Reka noneho tureba akantu ku kani mu buryo bwa gisirikare. Tuganire mu rurimi rwa gisirikare turebe uko ibi bikorwa ndetse n'uko bigenda. Mu bihe by'intambara igezweho muri iki gihe, intambara ntigishingiye gusa ku kurasa hakoreshejwe imbunda n'amasasa akomeye, ahubwo bishingiye cyane ku ikoranabuhanga rihanitse ibizwi nka advanced military technology, harimo satellite intelligence, electronic surveillance, signal and intelligence, drones, artificial intelligence, AI n'ubundi buryo bugezweho bwo gushakisha amakuru no kuyasesengura. Mu gitero cyabereye Irubaya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bivuga ko zakoresheje uburyo bugezweho bwa gisirikare mu gushakisha aho Lieutenant Colonel Willy Ngoma yaraherereye, bikarangira bitanze imusaro nk'uko rero bamwe babivuga. Ni mu gihe kandi bivugwa ko na nimero ya telefoni ishobora kuba yaragize uruhare rukomeye mu byabaye. Nimero ya telefoni igaragara mu itegurwa ry'operasiyo n'akamenyetso ko guteranya 24 38 14 94 6907. N'imbarutso ya byose ni nimero yakoreshwaga na Lieutenant Colonel Willy Ngoma. Mu rwego rwa gisirikare gushakisha aho umwanzi aherereye bikorwa hifashishwa uburyo bwa intelligence, surveillance and reconnaissance, ibizwi mu rurimi rwa gisirikare nka ICR. Ibi bigezweho ni ibice bikomeye bikurikira bibanza gukoreshwa. Mbere na mbere hatangira ibizwi nka signal intelligence, hagakurikiraho electronic intelligence, optical intelligence, human intelligence, aerial reconnaissance, drone surveillance. No kuvuga babanza kumenya sinyare mbere na mbere witerera bigendeye kuri telefone, hagahita hakurikirwaho kohereza imirasire yo mu buryo bwa electronic,
hagahita hakurikiraho gukurikirana no kumenya ku ikarita aho uwo mushakisha aherereye. Nyuma yaho bashobora kwifashisha human intelligence cyangwa se ba bantu baba bari ku butaka batanga amakuru. Nyuma yaho drone nayo igakora surveillance, aho ngaho rero baba bamaze kubona amakuru mu buryo bwa nyabyo. Ayo makuru yose ahurizwa hamwe agasesengurwa n'abahanga mu bya gisirikare mu kizwi nka Joint Intelligence Fusion Center. Abangaba nibo bafata icyemezo gikomeye cyuko bashobora kurasa, kubabarira cyangwa se kugira ubundi buryo bakoresha. Ni mu gihe bizwi nka saginanti, ni uburyo bwo gukurikirana no gusesengura itumanaho ry'ikoranabuhanga rya telefoni, radio, satellite phone, internet ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu buryo bwa gisirikare ibikoresho bya saginanti bishobora gufata sinyare za telefoni mu buryo bworoshye, gusesengura aho sinyare ituruka, geolocation. Ni mu gihe kandi bagomba gushyira mu ikarita aho umuntu aherereye, ibizwi nka real time tracking. Ibi bikorwa bifashishijwe MIC catchers, cell tower and triangulation, satellite based tracking systems, electronic warfare stations. Icyo bivuze nuko iyo umuntu akoresha telefoni cyangwa ikindi gikoresho cy'itumanaho, sinyare ye ishobora gufatwa ikamenyekana biherereye mu byerekezo bitatu bizwi nka triangulation, bigatanga coordinate za nyazo. Mu ntambara z'iki gihe drone za gisirikare zifite ubushobozi bukomeye bwo gukora surveillance et reconnaissance, target acquisition, precision strike, barrel damage assessment, ndetse iyo drone imaze guhabwa coordinate za nyazo iragenda muri ubu buryo, aho rero bamaze gukora mission planning, gutegura urugendo n'inzira, target locking, gufungaho igomba kurasa, real time video feed, kohereza amashusho ku kigo gikuru. Niyo mpamvu rero Fardc itahusha cyangwa se idashobora kuba yayoberwa yarashe. Hahita hakurikiraho rero uburyo bwa precision strike, kurasa igisasu gifite accuracy mu buryo budasanzwe, mu buryo kandi bwumvikana. Umva nk'uko aha zagenze. Hano irasika kuraho mpaka ari nakigenda yohereza sinyare zifotora. Ifotora iri kugenda biba akantu kutani ku buryo amakuru iza gutanga koko bihura neza neza n'izina ryabyiswe ibizwi nka real time video, igaragaza ibyabaye ndetse n'uko byagenze. Ibi bituma igitero kiba gitoranyijwe neza, ibizwi nka surgical strike, kigamije kwica umuntu umwe cyangwa itsinda rito, bitandukanye n'ibitero rusange bisanzwe bikorwa. Nkuko bisanzwe bigenda mu bikorwa bya gisirikare, Fardc yabanje gukoresha strategic intelligence assessment, hakusanywa amakuru aturuka muri satellite imagery, drone reconnaissance, electronic surveillance, abatanga amakuru bibanga cyangwa se abamaneko bari ku butaka nabo bagenda bakurikirana intambwe ku zindi zama 23. Aya makuru yose yakusanyirijwe ahuzwa akorerwa target confirmation, hanyuma Operation Command Center itanga itegeko ryo gutangiza drone strike mission. Kini gikorwa cyateguwe mu ibanga rikomeye kigamije gutungura uwo wari ugamijwe. Ibyo rero bikaba bizarabaye mu buryo budasanzwe, maze mu rukera drone zageze mu kirere cya Rubaya zikoresha infrared sensors, night vision cameras, thermal detection systems, zibyatumye ibasha kumenya imodoka cyangwa inzu zarimo abari bagambiriwe zari zerereye, kugenzura niba koko target yari bashyize kandi mu bikorwa ibizwi nka precision strike. Igisasu cya drone cyarashwe kigwa ahari target, bituma Lieutenant Colonel ahasiga ubuzima. Iki gitero cyerekanye ko intambara ya none yimukiye mu ikoranabuhanga ndetse nuko byagenze. Bigaragaza rero kandi bikagenda bivugwa uko ibintu byagenze akantu ku kandi. Niki bamwe mu bakurikiranira hafi biri kugenda batangaza ku rupfu rwa Lieutenant Col.Willy Ngoma mu buryo bwa gisirikare. Amakuru ahari aravuga ko umuvugizi w'inyeshyamba za M23 Lieutenant Col.Willy Ngoma yiciwe mu gitero cy'indege nto zizite za drone kizingabo za leta ya Kongo mu rukerera rwo kuwa kabiri. Nkuko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters yasubiyemo amagambo y'umudiplomate wo mu karere, umutegetsi mukuru wo mu nyeshyamba n'umujyanama wa leta ya Kongo wo mu burengerazuba bw'isi. Ni mu gerero bigoye ko kuri ubu
M23 yatanga amakuru kugeza ubu ntirasora itangazo, ntacyo leta ya Kongo iratangaza, aho Wazalendo yo yasohoye itangazo tugiye kubasomera. Bikaba rero bigaragara ko ibi bikomeje kugenda biba mu gihe ibikorwa by'agahenge byarimo bitegurwa. Abazalendo se bo batangaje iki? Mu gace ka Rubaya kari muri teritwari ya Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru haravuga imirwano ikaze yabaye ku itariki ya 24 ihanganishije Volontaire pour la défense de la patrie VDP Wazalendo n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo n'ihuriro ry'ingabo za AFC M23. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara risorewe i Rucuru ryasinywe na Jules Mulumba, umuyobozi w'uyu mutwe wa Wazalendo ushinzwe itangazamakuru, batangaze ko basubije inyuma igitero cyagabwe ku mirongo yabo n'ihuriro ry'ingabo za M23 bari bamaze iminsi bahanganye ndetse banakusanya ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu gace ka Rubaya. Wazalendo baravuga ko ingabo za M23 nabo bafatanyije bo muri AFC bari bakajije umutekano, bashyira imbaraga mu kongera abasirikare n'intwaro bagamije gutangiza igitero gikomeye ku birindiro byabo. Ibyatumye Wazalendo bafata icyemezo cyo kwitabara bakoresha uburenganzira bwabo bwo kwirwanaho mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga. Nk'uko iri tangazo ribivuga, imirwano ikaze yabereye cyane cyane hafi y'ubusitani bwa General Innocent Gahizi, aho bivuga ko hari harahurijwe bamwe mu bayobozi bakuru ba M23 barimo Sultan Emmanuel Makega bari baje gukurikirana ibikorwa bya gisirikare no gucunga uko ububiko bunini bw'ibikoresho bya gisirikare bubitse. Muri iki gitero cyifashishwemo drone, Wazalendo yatangaje ko yashoboye kurasa ndetse no kwica Ngoma wari umuvugizi wa gisirikare cy'M23 ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'uyu mutwe barimo Bahati Musange Rato, Colonel Olivier Nzenze bari mu itsinda ry'abarinda abayobozi bakuru bizinyeshyamba nabo barimo, ariko ntabwo amakuru avuga ko uyu Bahati cyase Colonel Olivier Nzenze baba bapfuye, ariko bo Abazalendo bo nuko bavuga. Iri tangazo kandi baravuga ko Sultan Makenga yaba yarokotse ariko agahungira mu Kiliziya Gatolika cyahitwa Matada nyuma yo gusatira iki gitero. Abazalendo ngo bakabanze gukomeza kurasa uwahungiye mu nzu y'Imana mu rwego rwo guha agaciro bikomeye isakramento ry'Ukarisitiya riri ahangaha. Abazalendo basobanuye ko iki gikorwa kigamije kurengera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kurinda abasivili bakomeje kuba victime y'intambara z'urudaca Burasirazuba bwa Kongo. Bakomeje bashimangira ko badateze kuzatezuka ku mihigo yo guharanira ubwigenge n'ubusugire bwa Kongo, ndetse bahamagarira umuryango mpuzamahanga n'abafatanyabikorwa w'akarere gufata ingamba zikomeye za diplomasi na politike kugira ngo iki kibazo gihagarikwe burundu. Abazalendo bemeza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa n'M23 bibangamira cyane inzira y'amahoro n'imbaraga zose zo kugarura umutekano n'ituze mu Burasirazuba bwa Kongo, bityo ko amahoro arambye adashobora kuboneka mu gihe ibikorwa nk'ibi bikomeje. Ibi byongeye kugaragaza ko akarere kace ka Rubaya gaherereyemo gakomeje kuba indiri y'imirwano ikaze, kakaba kandi kamwe mu turere twugarijwe cyane n'umutekano muke mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mu gihe abaturage bakomeje gutangaza ko basaba ko haboneka igisubizo kirambye ku bibazo by'umutekano biri kugenda bigaragara. Urupfu rwa Lieutenant Colonel Ngoma rubaye mu gihe hari agahenge kashyizweho binyuze mu biganiro byahuje leta ya Katari n'ubuyobozi bwa Perezida wa Kongo Kisekedi ndetse n'ibijyanye n'amasezerano yasinywe hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda imbere ya Donald J. Trump. Aya masezerano yasinywe i Washington DC ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 yaragamije kuvana ku butaka bw'u Rwanda ku butaka bwa Kongo ingabo, guhagarika inkunga bivuga ko leta ya Kinshasa yahaga umutwe wa FDL ushinjwa kuba waragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Nubwo habaye izi ngamba za diplomasi, imirwano irakomeje iri gutuma ibihumbi by'abaturage bava mu byabo, cyane cyane abagore n'abana bagahungira mu bice bitandukanye. Mu ntangiriro z'uku kwezi Mossad Boris, umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe Afurika, yashinje M23 guteza umutekano muke, avuga ko ibyo bikomeye bihabanye kandi n'amasezerano yo guhagarika imirwano yemeranyijwe. Imirwano ikaze yongeye kubura hafi ya Rubaya, agace gakungaye cyane ku mabuye y'agaciro kari mu karere ka Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Rubaya icukurwamo koruta, amwe mu mabuye y'agaciro akenewe cyane mu nganda z'ikoranabuhanga, cyane cyane mu gukora telefone, mudasobwa, ibikoresho bya gisirikare
ndetse n'ibikoreshwa mu bijyanye n'ubwikorezi harimo imodoka za mashanyarazi. Kugenzura rubaya kugeza ubu nababwira ko bisobanuye kugira ubushobozi bukomeye mu bukungu, kugira imbaraga mu bya gisirikare, kugira ijambo rikomeye mu mikoranire mpuzamahanga. Niyo mpamvu rubaya yabaye indiri y'intambara zikomeye mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka myinshi ishize. Umutwe M23 ugizwe ahanini n'abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi kandi bafitanye isano na Alliance Fleuve Congo iyobowe na Corneille Nangaa ayobora komisiyo y'amatora ya Congo Seni. Uyu mutwe ugenzura ibice byinshi birimo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu, agace ka Rubaya gacukurwamo amabuye y'agaciro. Leta ya Kinshasa irashinja M23 kuba ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibi birombe mu rwego rwo kugira ngo ikomeze yiyubake. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye yasohotse mu kwezi kwa 12 yemeje ko abasirikare hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 bakomeje kugaragara mu bice bitandukanye bari muri operation. Mu mpera za 2025 M23 yafashe umujyi wa Uvira wegereye cyane umurwa mukuru w'u Burundi i Bujumbura, nyuma iza kuvamo bitewe n'igitutu mpuzamahanga. Imbere y'urupfu rwa Lieutenant Col.Willy Ngoma yari yarafatiwe ibihano n'ibihugu bikomeye n'imiryango mpuzamahanga. Mu kwezi kwa 12 2023 yafatiwe ibihano na Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika OFAC. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wari waramufatiye ibihano zo guhungabanya amahoro n'umutekano. Ni mu gihe mu ntangiriro za 2024 yashyizwe ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Loni. Kugeza umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya ntabwo aratangaza ibijyanye n'urupfu rwa Col.Willy Ngoma. Urupfu rwa Col.Willy Ngoma rwinjiye mu mateka y'intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, rukongera kugaragaza ko nubwo habaho ibiganiro bya diplomasi umutekano w'akarere ukiri muke, imirwano ikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage benshi mu kaga, ntabwo ari ibanga. Uyu rero ariyongera ku bandi basirikare bakomeye bagiye bicwa yaba ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo General Peter Chirimwami Nkuba nawe warashwe mu mwaka washize wa 2025 mbere yifatwa gato ry'umujyi wa Goma. Ese turaza kwitega iki? Ese biri kugenda biba bihatiki? Hagati aho imiryango mpuzamahanga itandukanye yo ikomeje gushaka uburyo yakemura ibibazo mu mahoro, nubwo bitangazwa kandi binavugwa ko urugendo rukiri rurerure kandi bishobora kuzatwara igihe kinini kugira ngo ibibazo bibashe kuba byarangira burundu. Kugeza ubu biravugwa ko MONUSCO igiye kugira uruhare mu kongera kugarura ituze, ijya kugira ubugenzuzi bukomeye ikorera mu bice birimo Uvira nk'uko rero bitangazwa kandi bivugwa. Bamwe mu bakorana byafi na MONUSCO baremeza ko mu gihe MONUSCO yabiri kugenzura bimwe mu bice bitandukanye amahoro ashobora kugaruka, ariko nayo ikavuga ko izabanza ikagenzura niba abasirikare bayo bazaba batekanye. Bamwe bakavuga bati se niba batenyeneye umutekano uzazanwa nande mu gihe nabo byabananiye kandi ari ingabo z'isi z'amahanga yoherejwe kugira ngo bakore ibidasanzwe? Reka turebe uko iyi gahunda iteye ndetse nuko biri gupangwa mu makuru yibanze yagiye hanze, aho itsinda rihuriweho rihagarariye ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari ICGLR ryoherejwe muri teritwari ya Uvira gukora isuzuma ry'ibanze ry'umutekano waho. MONUSCO yasobanuye ko ubutumwa bw'iri tsinda buzamara iminsi 5 guhera ku itariki ya 23 kugeza ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2 2026, kandi ko bwatangiye nyuma y'ibiganiro bagiranye na perezida wa Kongo akaba n'umuyobozi wa ICGLR Fardc Gisekedi. Itsinda riri mu butumwa riri gusuzuma niba ibikorwa bya MONUSCO ICGLR izagenzura bigomba kuba byubahirizwa muri Uvira, bizaba byizewe bikazaba kandi bitekanye kandi niba bishoboka. Umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO Vivian Van Doper yagize ati kugenzura neza iyubahirizwa ry'agahenge byitezweho kugabanya ubugizi bwa nabi no kurema umwanya ubonekaga nk'igisubizo cya politike kirambye. Vivian yasobanuye ko bitandukanye naho no mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Ituri akanama karuni gashinzwe umutekano kateranije inshingano za MONUSCO muri Kivu y'Amajyepfo zitarimo kurinda abasivili. Umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix aherutse gusobanura ko
kohereza ingabo za MONUSCO kugenzura Gahenge muri Kivu y'Amajyepfo bizakorwa mu byiciro. Rakuro yasobanuye ko mbere yo kohereza abasirikare bazabanza kumenya niba umutekano w'ingabo za MONUSCO uzaba wizewe mu gihe zizaba zageze muri Kivu y'Amajyepfo, bityo bazabanza kohereza drone z'ubutasi zigakurikirana amakuru. Nuko babyanzuye nuko bashaka ko bikorwa kugira ngo bafashe Kongo kongera gutekana. Ni nuko natwe dusoje ngaho turashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politique, ubanye n'amakuru ndetse n'ubuzima bwa musi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere ushyonde sabone ntuzongere gucikwa ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.